Oya TVGH. And then Saka YouTube comedy superstar kasi na na ya boa and na dey be nkomo nana akwaba e pacho mejo so a na ho de nyankopon adom nana kumawu adekasi bi atomoni pa enne oba bishop benanya ko yi na se die na uhu me pacho me chia oya through oya TV omo hwe nyina me chia wo mo enne nya na ya boa me free Kumasi abonten so baaye enkran krompa ambehu mia minua me bra panyin bishop se woda ho no in fact me ra ho papa na me suan so ayeden eja ama me hu manya de suan de bi se ewiase yemfa nko baabia yemfa nko se minua pe sida ho ne brofo akese nyina wantumi afa ama na ye boa wanfa nyame wode kɔ won tine me baaye no ye through oya TV me ra ho pa me ra ho nana o kumawu industry wa ye adwuma na che be say o kai movies ani bishop shaya and na obu hu ne say me muni da won emuni da won ama o ra ko and watie ne su movie be na o de kai no the movies no na adwuma no o ye nyina na ye bo na me ne ye na me ye bi ena no nso so kra na apart from nwuma no bebrebe na ne last adwuma me ne kokɔye ya ma hu ne bi mu no eye abusunya me frim etwa no agora jamase na me ye ne bra panyin ena onu nu so na obagisika no me honom a na wakodi ogisika na no wakɔ akodi nti last oba na mka cha nse ka prekra me mfa nye den emma no no wasenana bra emami nwu ansa na wabaye mayi se na minue o kana sempa zinu kwa saba kana mama mi ensem mo ya akwadwefo pa nti mi yale ye no betena afie ho ohun busuya mi frim enu ni sini a me ne ye adwuma ma hu ni biem a me brain beto so wode ye den wode da hoyi na awe huye oba ayina se entawatawa sem papa no o he na no hojo bibia nsi wa yina se bibia nsi wa yina se eye dia me ba ye no bibia nsi wa ase because se bia na me mena bibia sie dia but se bibia si kwa nka me ba ye no nka mete but me ba ye no o ye through oya TV bibia nsi wa ase na na ye bo ye da wase anse me mo akono o fancy for hwe abuchie for Ghana for hwe obia hu say you say wo Bishop Benanyako eyiase e die na wo ka chiwo me fancy for amugwa abrochima mu nyina mo hwe oya through oya TV na ye bo abaako pe aka Radin Kerelias constipation enne me ra ho de American say wiase yemfa wiase nko baabia wo cast ahodro de wo ho a ubewu ayeden eja ho akọ Bishop so wo fie ene de bia na ubewu ayeden eja ho waja ho yeden ekọ ntimi srewiase do wunua ese wo ho wutu mampam mrika bebreba eyekumu na oyeden woto enti wotu amerade nya wani da so ewo wo yesro oya TV fo nyina okay ya da se ene na na ebu na twetwe nkomo yi kumawu superstar number 1 trending YouTube sisia no nana ye mo akwaba se wa ko hemu ne de ma ko hwe kama me bla no se wa hye ne coat pa da ho ye kama pa na mo ne artist no stars mu na baby obia baby ye president mu nyina obia artist fo mo Kumasi nyina ba abegja na mana ye fe ayefe pa mo amuso wankra ha temafo nyina nso so aba artist ye mu nyina ye den aba aye beja ye bra no kwan ma ne de wakoda asundiem na me no kase menya Mercedes omo se Bishop Benanyako abuchefo no mo hwe no e no movies omo penase mi ye pa ba na mo percent ko mutimi hwe no emu ni kakra picture bet ye se obie no obetimi di picture ba bon e no kure ya mfa picture ni funu picture ya mfa ma because nipa kasa kire se na ya da ho mu kura nsem bebe na nkrofo ye den eka enti ye ma obi a wo wura ho na ne age wo fo ani dina mu ntwama ye nipa no wawu okoda ne ba bi na pictures aye twa na ye de betre hwan ye se na dofo wa abrochi obi abehwe ni movie wate na dofo abrochi obi abehwe ni movie nipa no konya ni funu no na wo so obedi ada ana wo be funu na da wo fon so enti twa de ye ntwa
na ma be nyansam aye de aka wiasefo anko bi na husakali yafo ewe wiase a ensam aye hu ya no mfiamfia ne ano akese no ye kan ye ntwa mada na obi ahwefo na wo nsam bi ka fa no ho ana esa wo kan nsam wiasefo kan nsam ye wiasefo ye nyina na ye wiasefo wiasefo kan ento so kan bi obi so kan bi ti ye ntwa mada agana ye de sina na ye boa AK constipation ya siama ba ko pe YouTube trend number 1 2020 ene ne kasai wa ba Bernard Nyako yie no waso ahwe bibia kan ba na ra huye eti adofo am hwe ye be srem se mo twa jado na mu de ataye chi na yeso yetimi akokra enua no krabe edamase bye bye. Because one of the biggest when it comes to come out. One of the come out there, now and say, on Pinjan, it's a video. Going through. Sa adisedia minasa yo adisedia biaba musha adam kupa wani ni koko tiata prefeni ko musha adisedia samo do wena ensuele do wafo people so no dey go won siabi and go won siabi siabi bisa wa yenia o bisa wa yenia na so ba yo kwa nsam 50 Ghana or the 30 nia kwa aya ya kasaya kuma wusa sini bia yenia ba ma kwa kuma enu kwa kuku and then you know done this for then you know done it and say the mic in the mouth. Should I be? I wish my penny or say I can say only get you rent free wood.